ari igihe numvaga ntafite ubuzima bumeze neza nkahora mvuga nzajya kwipimisha ariko noneho naprofitiyeho. Uwimana Erida Rebeka n'umubyeyi w'imyaka 55 y'amavuko atuye mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro. Numwe mu bandi baturage baka karere bahawe serivisi zinyuranye z'ubuzima zirimo kubapima zimwe mu ndwara zandura n'izitandura binyuze muri gahunda y'icyumweru aka karere k'isi cy'ubuzima cyatangiye tariki ya 7 Werurwe 2022 gisozwa tariki ya 14 ko kwezi. Wari usanzwe wipimisha gutya? Oya, ni muri iki cyumweru. Izi ndwara no bwa mbere nzipimishije. Uyu mubyeyi we n'uyu musore bavuga ko kuba batari bazi uko bahagaze kubirebana n'izi ndwara byari biteye impungenge, bakishimira ko ubu bamenye uko bahagaze ibigiye gutuma barushaho no kwirinda. Bamaze kumpima diabete na hepatite B na C n'umuvuduko w'amaraso, barambwira ngo ngerageze kugabanya umunyu. Diabete nabwo bambwiye ngo ngerageze kugabanya ibintu by'isukari kandi ngerageze kuruhuka no kunywa amazi. None mbimenye kare, ubu ngiye gufata ingamba. Igihe cyose umuntu aba ataripimisha aba afite impungenge zo mu mubiri. Ndishimye cyane kubera ko maze kumenya uko umubiri wanjye ko bimeze. Umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro Umutesi Solange avuga ko kuba barasanze hari n'abaturage bafite izi ndwara batari babizi bibaho umukoro wo guhozaho, ariko kandi akanashishikariza abaturage ko na nyuma y'iki cyumweru bajya bagana amavuriro bagahabwa izo serivisi. Kuba baragiye tubona hari abafite izo ndwara batari bazi biratwereka ko tugomba guhozaho nibura buri mwaka tukakigira. Icyo dusaba abaturage b'akarere ka Kicukiro nuko nk'iyo byagenze gutya akarere kagashyiraho iki cyumweru cy'ubuzima biba ari nk'umusemburo, ariko ntabwo iyo dushoje icyumweru bivuga ko serivisi zihagaze. Turacyabasaba kwitabira ibigo nderabuzima bagahabwa serivisi. Gahunda y'icyumweru cy'ubuzima mu karere ka Kicukiro ni ku nshuro ya 2 baye. Kuri iyi nshuro iki cyumweru cyari gifite insanganyamatsiko igira iti hitamo neza, ita ku buzima bwawe. Muri icyo gihe cy'iminsi 7 abaturage basaga 26,700 bapimwa indwara zitandura, abasaga 22,700 bapimwa hepatite B na hepatite C, abasaga 2,400 bapimwa virusi itera sida banahabwa inama. Abaturage basaga 1,000 bahabwa serivisi zo kuboneza urubyaro, mu gihe abana 72 basanze bari mu mirire mibi binjijwe muri gahunda zo kubondora. Inosa Habumugisha, Radio Salusi, mu karere ka Kicukiro.